l'explosion qui a eu lieu donc à Kramatorsk tout à l'heure, juste à côté de notre équipe. Donc ce qu'a vécu Paul, on a... Tentara Rusia menembaki Altair Arena Zhurkovka di wilayah Donetsk. Rekaman detik-detik rudal menghantam area tersebut ramai beredar di Telegram pada Selasa 3 Januari 2023. Jurnalis TV TMC Prancis menyiarkan langsung serangan rudal yang berdatangan itu. Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirilo Timozenko, menulis di saluran telegramnya bahwa 2 orang diketahui terluka akibat serangan ini. Rudal lain juga menghantam desa Yakovlevka, tulis Timozenko. Direktur klub hoki Donbas yang berbasis di Arena Altair mengonfirmasi di Facebooknya bahwa bangunan tersebut rusak selama penembakan. Не-не-не, так не пойдет, ближе подходи к очагу.